Amakuru ari kuvugwa mu karere kato yatangiriye muri Congo Kinshasa tubabwire ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC kirigamba guhanura drone ya gisirikare y'u Rwanda kikavuga ko yari yinjiye mu kirere cya Congo mu buryo butemewe. Mu itangazo FARDC yashyize hanze yavuze ko iyo drone yahanuriwe mu gace ka Puezero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. FARDC yavuze ko icyo gikorwa gifatwa nk'ubushotoranyi bugaragara ndetse ko ari undi mugambi wo guhungabanya igihugu cya Congo. Itangazo yasohoye ryavugaga ko drone ya gisirikare y'u Rwanda yari yafogereye ikirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yahanuwe neza n'ingabo za FARDC Puezero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. FARDC yakomeje ivuga ko ingabo zayo zikomeje kuba maso no kwitegura kurinda ubusugire n'ubwigenge bwa Congo Kinshasa byo yise ibitero cyangwa se ibikorwa by'amahanga. Kugeza ubu ngubu u Rwanda ntiruragira icyo rutangaza ku byatangajwe na FARDC ku bijyanye na drone bavuga ko bahanuye. Ku rundi ruhande umutwe wa AFC M23 uri mu ntambara n'ingabo za Congo Kinshasa kuri uyu wa kabiri watangaje ko kuva saa 10 za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 19 Gicurasi 2026 ingabo zishyize hamwe za leta ya Kinshasa zagabye ibitero bikomeye mu bice bya Masisi. AFC M23 yavuze ko ibyo bitero byibasiye abaturage bo mu duce dutuwe cyane twa Mitimingi, Gatoyi ndetse no mu nkengero zatwo hakoreshejwe drone z'intambara ndetse n'imbunda ziremereye. AFC M23 ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bukomeje ibikorwa bya gisirikare bishyira abaturage mu kaga mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Congo. Amakuru yacu yo mu karere kato yakomereze kuri iyi nkuru uvuga ko umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko leta ya Congo Kinshasa mu gitondo cyo kuri uyu wa 20 Gicurasi yaramutse irasa mu duce dutuwe n'abaturage benshi ifatanyije n'abambari bayo aribo FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi. Kuva kuri uyu wa kabiri tariki ya 19 Gicurasi 2026 saa 1:00 z'umugoroba kugeza ku wa gatatu tariki ya 20 Gicurasi 2026 saa 4:00 za mu gitondo ingabo z'itsinda ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zongereye ibitero byazo mu kirere ku turere dutuwe cyane twa Karingi, Bidegu na Gakenke zikoresha indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa KT akanyerezo gatandatu ndetse n'indege zitagira abapilote za kamikaze mu bikorwa by'iterabwoba by'urugomo rudasanzwe. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 20 Gicurasi 2026 saa 1:00 za mu gitondo izi ngabo zongeye kugaba ibitero bikomeye mu turere dutuwe cyane twa Katoyi n'ibice biyikikije zikoresha indege zitagira abapilote z'intambara n'imbunda nini mu gitero kibasira abaturage b'abasivile mu buryo butaziguye. Byahitanye abaturage benshi b'inzirakarengane bisenya amazu n'ibikorwa remezo bikomeye ndetse no kwimura abaturage benshi ku ngufu nk'uko Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC M23 abivuga. Mu yandi makuru ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nuko iki gihugu cyarakariye u Rwanda nyuma yo gufunga imipaka ihuza ibihugu byombi kubera icyorezo cya Ebola. Muri iki cyumweru nibwo u Rwanda rwafunze imipaka iruhuza na Congo Kinshasa mu turere twa Rubavu na Rusizi ingamba yo kwirinda ko icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri Congo Kinshasa cyagera mu Rwanda. Imibare itangwa n'inzego z'ubuzima muri Congo Kinshasa yerekana ko iki cyorezo kimaze guhitana ababarirwa mu 131 muri iki gihugu mu gihe abarenga 500 bikekwa ko bamaze gucyandura. Minisitiri w'ubuzima wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Roger Kamba kuri uyu wa kabiri yabwiye itangazamakuru ko u Rwanda rudafite uburenganzira bwo gufunga imipaka yarwo mu gihe cy'ibyorezo kuko ngo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga y'ubuzima. U Rwanda rwafunze imipaka yo mu karere ka Rubavu nyuma y'uko umujyi wa Goma uhana imbibi nako hari hamaze kugaragara umurwayi wa Ebola wanaje guhitanwa na kiriya cyorezo. Mu yandi makuru ari kuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nuko ubutegetsi bw'iki gihugu bwatangiye kwifashisha icyorezo cya Ebola cyagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Bunia nk'intwaro yo kwisubiza umujyi wa Goma umaze umwaka urenga bwambuwe n'ihuriro AFC M23. Tariki ya 18 Gicurasi 2026 Minisiteri y'Ubuzima muri Congo Kinshasa yatangaje ko kugeza uwo munsi abantu 131 bo muri Bunia mu ntara ya Ituri bari bamaze kwicwa na Ebola mu barenga 510 bikekwa ko bari banduye iki cyorezo. AFC M23 yasobanuye ko umuntu umwe wabonetse tariki ya 17 Gicurasi ari we bimaze kwemezwa ko yanduye Ebola igoma ishingiye ku bisubizo byavuye mu bipimo 27 bimaze gufatirwa muri laboratoire y'igihugu iri mu mujyi. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa 19 Gicurasi umuvugizi wa guverinoma ya Congo Kinshasa Patrick Muyaya yatangaje ko kugira ngo Ebola ikumirwe igoma mu buryo bufatika bisaba ko abanyarwanda nabo bakoresha bava ku butaka bwabo. Abanyarwanda nabo bakoresha n'imvugo Muyaya amenyereweho aha bashaka kugaragaza ko abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba AFC M23 aribo bagenzura umujyi wa Goma n'ibindi bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa. Leta y'u Rwanda yateye utwatsi ibi birego kenshi igaragaza ko nta ruhare ingabo z'iki gihugu zifite mu makimbirane yo muri Congo Kinshasa. Isaba ubutegetsi bw'iki gihugu gufata inshingano bukikemurira ibibazo bireba abanyekongo gusa. Umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga yatangaje ko amagambo ya Muyaya agaragaza uburyo leta ya Congo Kinshasa ititaye kugwangana n'iki cyorezo nyuma yaho yanze guha laboratoire nkuru y'igihugu INLB amafaranga ayifasha gukora neza akazi kayo. Nanga yibukije leta ya Congo Kinshasa ko ubuzima bw'abanyekongo budakwiye kujyanwa mu mibare ya politike bityo ko iki cyorezo kidakwiye kuba impamvu yo gushaka kwisubiza ibice yambuwe igoma ndetse n'ahandi yifashishije imbaraga zirimo n'iz'igisirikare.
umuyobozi wa AFCM 23 yasabye leta ya Congo Kinshasa guhagarika icengezamatwara ryayo cyangwa se ibirego biciriritse mu gihe cya Ebola iri gutwara ubuzima bw'abanyekongo, ahubwo igashyira imbere ubufatanye kugira ngo iki cyorezo gitsindwe. Mu yandi makuru ari kuvugwa muri Congo nuko umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wanduye Ebola ubwo yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yagejejwe mu Budage aho agiye kuvurirwa. Dr. Peter Stanford usanzwe ari umuganga ukorera mu bitaro bya Nyankunde mu mujyi wa Bunia intara ya Ituri kuva muri 2023 yagejejwe mu Budage mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu. Azavurirwa mu bitaro bya Charlotte University Hospital biherereye i Berlin. Ibi bitaro byatangaje ko byateguye ibikenewe byose kugira ngo bizabashe kwita kuri uyu murwayi kandi bidashyize abaganga mu byago byo kuba bakwandura. Uretse Dr. Peter Stanford byemejwe ko yanduye, biteganyijwe ko n'abandi banyamerika batandatu bikekwa ko bafite iki cyorezo bagomba koherezwa i Burayi aho babanza gushyirwa mu kato. Mu yandi makuru ari kuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka tubabwire ko umuryango wa Patrice Lumumba wabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushobora kujyana leta y'Ububirigi mu nkiko uyishinja kudakurikirana abantu bamwishe tariki ya 17 Mutarama 1961. Iki gitekerezo cyaje nyuma yaho umuntu wa nyuma wari usigaye mu baketswe uruhare mu rupfu rwa Lumumba bamwita Etienne Davignon apfuye tariki ya 18 Gicurasi 2026 hashize amezi abiri abacamanza bagenza ibyaha banzuye ko agomba kuburanishwa. Amakuru yacu yo mu karere katuyakomereze muri Uganda, tubabwire ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko ashaka ko imodoka ya Rolls Royce Carina ya Anita Among wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko igurishwa mu cyamunara, amafaranga bakayisubiza leta. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X kuri wa 19 Gicurasi 2026 yavuze ko iyi modoka ifite agaciro k'ibihumbi $400 by'idolari ndetse ikaba iri mu byatumye uyu mugore atangira gukorwaho iperereza ko bya ruswa igomba kugurishwa. Tariki ya 16 Gicurasi 2026 urugo rwa Among rwatangiye gusakwa nyuma y'igihe gito arangije manda ya mbere nka perezida w'inteko ishinga amategeko, aho yanasabwe guhagarika gahunda yari afite yo kwiyamamariza manda ya kabiri. Kuwa 17 Gicurasi Among yemeje ko atazongera guhatanira uyu mwanya kandi ko azakomeza gukorana n'abari mu iperereza kugira ngo hamenyekane ukuri ku nkomoko y'umutungo. Kuwa 18 Gicurasi inzego z'umutekano zafashe imodoka za Anita Among zirimo n'iyi ya Rolls Royce. Ubwo byamenyekanaga ko Among yaguze iyi modoka byakuruye induru kubera agaciro ifite, abanya-Uganda benshi bagaragaje ko batumva aho umukozi wa leta akura amafaranga yo kugura imodoka nk'iyi. General Muhoozi yavuze ko nubwo ari umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'umuhungu wa perezida ataragenda mu modoka nk'iyi. Amakuru yacu yo mu karere katuyasoreze mu Burundi, tubabwire ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yirukanye Lieutenant Colonel Il Leonidas Nibigira wari ushinzwe ikigo cya leta gishinzwe imyubakire kizwi nka OBHA. Ibibaye nyuma yaho kuri uyu wa mbere Ndayishimiye agiye kugenzura ikibanza OBHA yubakaga muri komine Karusi mu ntara ya Gitega, agasanga ibikorwa bimaze kurangira bidahuye n'amafaranga amaze gutangwa. Amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Ndayishimiye yarakaye cyane, yarakariye uyu muyobozi. Ndayishimiye yebashije ukuntu ikigo kimaze guhabwa miliyari 2.5 ariko wareba umusaruro ukawubura. Yatangajwe n'ukuntu ayo mafaranga yakoreshejwe nyamara imyaka 5 ikaba yihiritse. Muri ayo mavideo Ndayishimiye yumvikanye arakaye cyane avuga ngo muraho mushaka kurya gusa.